Kanawu wuno na wusu udi Asempa esansa haya Asempa 94.7 FM wasa ye kan ye wuo se owu beba mu mpa ye de ho beje sansa ye nananom se di kan ye ebra adwoa nhira amamrehema otenase no ye nananom ede wo mu mogya ene beko ye agi asase tu ho efre ne se Ghana wase adume mene wo ye nsoso se ebeye bi ede atoaso enye konkonsa ene ede toaso ene enye nantitwitwa ene ede toaso enye se ye fi poa mu poa fia ko fia mo a ene ede toaso enye nsam a ho hia ene ede toaso nemom eye suba pa abrabopa tinene ene nokuredie peperiye ene bema ya toaso am oman no akoso aka ho na nchirima so ba wo ma mebo yedua mo yetiri so medeni ohima sachiwa ahwenepa akrofi Kanawu brana soye minim senka wo twa ebra pani kofi kapito watieni ne echi kakra na wo awunim se ebra sun de kwan bia so e wo se dwumadie no koso ena me no mienu ye ba beka de hye yebo ye ba beyi yebo so ahisam a ye nya ye be bo maga na gu ye nyina konkomuo so ye ba beka na nya se wo ka no keke wo ka wo no na wo ka na wo so wa ye ni ye e bia wa hu ba bi obi tu nwura eguo ena woka nanso wonso unu obi na bu afipam ne mpoma chi pe ena wo hyenwura enti wodi nwura na wo hye no wura ne dem obeka ukokromotisi ne hwena no pe wo kwa akwape na chi na hye no ena ye nyina ye ka no na ye nkasankasa nso so ye ho aduro enye obi di a wo hunko a ye nyina na ye bie Asempa 94.7 FM Facebook Asempa 94.7 FM wo be hu se Ghana ahyenso de no da ho ne ya kyerɛ Asempa saa icon no kyerɛ sɛ ɛyɛ no kra ho no waduro no click so wo be hu se miaminu aba Queensta e de ato ho enti wo betimi ahye na brepa mu so afrɛ na wafa ye wapugya ka de hye wo bono na wo so sakyera na ye nyina emfa nkyekere o my Ghana de amenu mienu ye betimi aye a ebema o my Ghana anyi yakɔ yi afa kwan pa fa kwan tenene so enya amanyosam mempesa meti amanyoni bia amanyoni no dware firifie ene okoye ye wo no eto abusuam ansa na obeya amanyoni yesuban kankan yesuban bone no ene wakonyini ni de no amane de nafu abeben a na ofre na amanyoni a wokasa da bia na wo bo no kwadu de awudi firifie ne yesentete firifie suban ya yede tifie suban mmone abahye bone yamma ye kyem so na obaye fi a wonka no ene wode ya amanyoni na wono otu de ka no namu anu watwam yesuba mmone na yede tifia wo ba no ade a ye kye nu no so enso kwan bia so senso oyo wo ba na odro no nti wo hye na bahyebone tacho nti na wo de afa no ho enti onyi no to V8 anu akwakoto to light de abo animu no ato sare na si so popan wo ni traffic him ena uti Ghana ha na wo sika timi to V8 ha wo ni traffic him e yesuba mmone ni abahyebone na yemma ye kyem so na yede tete ye ma no wo fie no ene yede anyi enti me ye mfa nhya amanyofo nkwa na mempese obi abefa amanyoni ya faya ya ho faya wo ho dika faya wo ho na faya wo nua na wote wo nchen na wono nsoso wo ye de ebo oman no ye nyina ho asam ne ye ka die nko ti se ye se ye tena se ne ye tena se ye di ye huni se ye chiripoa ye mpafi ye tena se ye di oman no mra so ye nkasa nipa de sani wo ho no utibua aniema bi wo ho wo se ka utibua krabu wo fo adan ena de bia ye chense nipa beka kire yen hwese wote kamu na sebi entesu aba wanum na wajamu abonche puaw kai so koi twemframa enframa ne konneska na edi wachi no ekɔ no so straight ujamu a obi windscreen anim car na hwehwe na ewani mu nanim saw na egu ho wo wodidi kaframa nso onum beto yes esi de bia imagine what kamu na dia what front what car na chi e bia Benz bus na 207 what enta so wo front na mframa na je na wo a wo ti akire ho no aba be pete wo ho enye ba lock be wunua na yeye e bia osusu kra wa ye bida enti na me se ye fire ye ho anse na dia kwa abonten so e dia na Ghana yeye suban yi de bia ye pe obi abone sobo de bia ye pe obi akase wono na ye bibi enso de yan kasankasa ye ya no ajegrawo de bia ena manyofo na ena politician na ena NDC na ena MPP na amanyofo nya fie no mefiri koye
Ena police ni na waje me bribe na. Wo ba kwada ketwa na owo ho no. Usuma na kwabra mema osika. Kwabra mema akapre. Ma we dia me ye wi mi tisanso ni wi abema me wampo wi ya na dia ma no. You are breeding corruption. And you are inculcating corruption ewo banimu. Say oye bibi na wanyi bibia. Enfa woni akatu edi betua ne se aduane na usuma ne se onkoto tomatoes mra no okoto tomatoes no ba obedi bi akwada ne nim saa enti de bia wo ye bibia wo wiase a watene ne nsa wo je adamude wo di firifie. Charity begins at home. Wo di firifie ene koye Edien na wo yese de be ya oba na wo no oba na wo tete no obegya te ne ho ade free sa ne ma bone na ebo man no ho. Sometimes wonam kromo nam ka kwa ho a oba hu se obi ne shop anim nwura na waboaboa no e wa ka kwan kase no ho no wotwaja na ode atum cars ba wo mu hu omanim wotika mu na bi kura na ka no trotro bi emu ketuwa bi anipadom mu hyem na wisie na manfo obawa kuhu adan ya wo hye nwura e wo ka kwan ho yenya ye hye car ties e wo ka kwan ho car tire wo hye e wo fie se wo de prapra ho no. How many meters e ko obi mpomam enti obefiri kroma ba no na ne dem ho bon kan obefiri kroma obeba no na tade fofo bi a wonim so wode agu wo no ebre beso a okwakoyi ahya no na awebese ayekọ adan ne ye ho saa empanifo se ye toabro ene ye tagu yeyam yefo be hye se kwahye kwaye ye no enti ebe kakra no man no na obia wa ho bambo be kura wonsem sanse security asai wo ba no ho hye ne tacho na wo se no wo de ewura police service mu ena oye corrupt nti no aho bambo nya adwuma wo ba no se de wo de corruption hye na ni bre bone na ni hu obia de kagiri nti wo de akwakoye prosecutor at court and wo je damude de waso ka de defend the defendless nipa woni anu waso kasama no wo je damude nti wontimi nka nti de bia ne ebu asem gudie wo di bem so said ya wo hye wo ba no wo de ani bere bone na akwakoye judge enti wo tena nkrofo asem so a na wo hye de na ho fa ne ho perfume no ye kama na wo hu sa ho no obenya bibi afre no wo ka kwa ho sanse ho no onim so obenya bibi. It begins with you. Omanga na betimi ayeyi a ehye ase efiri memme ne wo ho entiti kura ye de titi ye ma no wo fie no eno ene be kire wo ba ni obi ba edi agro wo ma de so de abo obi ba akwada na pira wo boaboso asiatofo ahura gina wo ba chi umpese ye beka na sa akwada no wonyi na woni obi nya asem no ofa ade ebo ni tirimu pe okọ ne baabi o hyase firi nkwada bremu anka ene odi anyini ne waye sorobo akwa ene oti society ni so enkosi da ban Omega na yetimi sesei ase obi a pre yesi anibo ekotirem obi esu osu naniwa enti obi adwe ono nko ane ho na sesa ene ye nananom be ye oya anke betu bibi osaje for Dr. Kwame Nkrumah tenaga na ha ne bu ono a se ono Kwame Nkrumah ogina hwei fu ani kankan ne hwe na japade dodo a wo eyesai woni bi his blessed memory a encha ye kura John Evans at Mills. Ono de mpo otimi edi ni sika kokoshe business him haso folk. Ne share se wo moseme de ache, no de ache. He, edani seboa, ena me wo fie du wo Trasako, ena me wo bi wo hen valley, ena me wo bibi wo ho hen hills. Uwu a, baby ebebo amena no kura no. Wunim obi akwa akoto adaka mena to wo. Na sa wo kwa na akoto amena no. Wabusua nim efunu ya busua de ya enti wo no akwakoto asas baby wo efra ho sai baby esie ni paprema afo amusie wo no akwakoto asa baby wo ho sa ho ni yensie wo abusua fo befa efunu ni de akwa ase e de ne mpepere hu bebrebe ya ma anibre sikanibre ene ahope awura yen adodore yen akwakodum pepeso bi se obi ya de agwonwe se be ha ni nua onim se metika no mu a manu nsuo na me de bola na to fam no ensuo to a ebechi
na se chia be kwako sigata bi amunso no buo kwako wra menua demo amade chia wontimi nkwa adwuma na japade kakra wabra pe no ensuo no be kwako san no be kwako hohorako wanya sikasa wo kwako to asase ne wanya asase wura ne tirimu aden tesawo eno no so atwa ka kwan yaton amawo sa wato no nko ade kwan bia so besi dan ade sika kwan nim enti ankrofo a wo moti akire no wo mo kɔ wo mu fie a wo mu nya kwan ya wo mo de kɔ agese wo mo kokon kwan ya nti bisa ho se wo ba penfo bi efira akire ho na se oba na se wo bre no wo te so abrewa na akokora bi obi a wodi dam a ontumi nante because of you obre na obre dada no hodi bia ka ho wasidan ena wama kwanya ya boe entide bia kasi twama no mu twitwi na nkrofo oboka no mu uchi wie ya na nipa na pake yanfa ko police station na yanka ne heya no waje ahye no ho wodan ba ko pe ya wusisi kwana so nti hwede yakoso wo Ghana enkosi daban ni ye de sobo bebo nkrofo a yen na wo mo etete wo mo ye ne omo ne tena ye suban dada no ena omo anya opportunity ena omo kwako grow se adwuma mu odepa ye politics esanso omo de anya hwe kwa ubenya baabi atena benya nua bunu kwase a Ghana anya ye nyina ye wo mo osoro no sanse wo mo no didi ye wa ase ho de enti amese na ye fa ye dikia fa ya ye ho anse na de akwa abonten no ehase afirifie oba tanya na oba nete baabi a woto wura gukura winim enti ade sa wo ma me pani no wo mpesa wo bekọ ho ani wo satawisie na de asoma aba no hefa kokoto no so de kọ waya ka no ho enti oro kuro nim sa ade na wo ye no eye bone na so nka wo oba tan wo agya no de nka winim ene ye simpanifo no kwa akoro no bo a omo twitwa windows no wo mo de nkwada nketwa no na di akire se de be ya akwada no kwa na ono awuram ehase efiri ya ye ho yia ne ehye ade na se o nipa ye ka wo masam wato nwura agu wo hye nwura na se wo swa no wone wo maami nati o wone ne papa nati ne papa nwura no de bia ha no hye no ne papa ye o soja ne papa ni eden wo bi na me kokaka enti de bia so wo hye tai na nkrofo ntimi ntena fie ni enti en hawo hwe fie kama obi asiasi ho ena de bia wo sori a watu nwura gu proto ye to asosowa na ehye bola na rawosam ne se nsu amframafa na husa nwura ni nyina na na montam ho enti hu a ya waninwu okwa na mwa ye nwura gu ha ade abeche no baba no watwagya na ode atum na enwisie wura nkrofo adem adan woti ka mu babia na woti ntesuogu na picture bi a ani ampofo owo ATV mehu so share mekura mekwa akoshe bi manije ho pa krachi a wa parking ni BMW ewo ka akwa ho na wasi aso ni duamu Johnson wo ka akwa animu traffic achi enti de no odi akire no sunya no one ne car number plate ni nyina no otwa GWB hadan chese ye di poana ma edu baby yankasa kura ye mu ye ho ka kwan finfie o ena nipa ni gina no wodwonso wo a wutie mi a wo hu fi bi abeka ho asemi ehe na adwonso 0302216545 0302216545 and afi 0302216546 Queensta dia to Facebook nti ho no ubetimi di wadwenkyere ato ho na ya kan de amaw Kanawu na nenso kana ya wo aduro na wanwu ubetimi di wadwenkyere ka ho. Hello, good morning. Yeah, good afternoon. Hey, afternoon, facha me na so be ye hiti dodo. Mini o magana asese de ya jensamu o fa de ka ho. Asemo ye femi yimama wule me fa fi United States of Kisama. Na u she even to see her issue etoyi. Na ha. Me bon pa yes a obesan ababio na u make very valid point and kame kwafe na me de banso ye etoyi. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho din ni baby Alfrefi. Me den de papa ya makasa fi kam kuma set. Papa sese ani bra ba ye biyeja fa ma de enko.
Yo, no go about. The mechanic say, yes, me for ya moi and wa or mine government on the my day. But why, huh? 94 and such a station from one pa stopping. Monsieur, all those who do set a bus stop on her. One of them came more pin from all the guys say, how dana. What was so be deep one now? Can we be as a why you how dana? Police need to have police from down bus stop. Oh, Pazo, oh, Kanawu. What is Asempa police station with the evidence way? If the evidence is there, maybe I may make a come out some crowd because the evidence, what I say, the rest is the one is a yes man for see a more I had a man of boy. May I say, oh, Obi who are walking on, you besides that, why you're dabre, no about the briefing. Hello, good afternoon. Hello, madam, good afternoon. But just really. Yo, ye be a jadian who will gather for a bravo. It's more can you, but me can say, drivers, a kitaki. Drivers are in a deal with information. Almost you, in a catastrophe, no movie, you know, it's will be a bonnet. This is time for me to say drivers in a cheap wasn't from so course of the Ghana drivers. Media why that Medas sa wafra babetwam shankania uninua ya fa ne ho na ne buafuo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Asempa FM suni Kanawu ade na shawo. Ohima ba apope. Medas Ateni eburi. Yo ohima yenkwe. Onimdifu bi eka asembi. Osise wo person osise wi asia. Kofie na kosise mufie anaso wabusia. If you want to change the world, change your family. Wow, Nancy na meji asembi mo say, me time on mi swano. Na ememuwa udi yenyenim be 20 years no. Ni e ma me no mo ka say, e mranti o mo asisu yi de. Abraboboni nko an o mo bo. Nti na minim say yenya yesu swano, ye ma me no be tete yen me ya bo abrabopa. But o mo mrete mu no. Yen so abraboboni na 20 years ago, ye ma me no mu hu ya. No more can happen. Yes, you will boss abraboboni na. And it means that we are not making any impact in the society we live, you know. And a mirror room say, I was out for a more money back home. Normal situation may no more running so ye city because ye intimate now may move na ye more minor emera. Say, ye inform mining yashi, and one see a body say a gun of work, but you need to be a mamma yet, you know, and a mobile. Mr. Moi, you will no be up to a dear after Pumum Namakata no hair, Ufianka the best word. The way I went yet to take care, you will be doing you need that show or no. I say, a quan is your fee. As I would show who be a who will be at the end and I walk on, walk on the momono. As I would watch it all, and I will woo ye be that. And me kwa juma na me no mu nsuo kura na me de hye me bag mu a to duru se me duru fie ne me yi ato ho no so te ase enti ye nyina ye boaboa ye ho na ye obi wo ho no mu a obisaji onim ade no but eya na ewure fie enti don so ye bibi na wo prompt ne pe o si oh sorry na te se oni pa nani aba ne ho so but obi wo ho de wo kan ne kura na ne buafu no send di wa enti no ye nyina ye asudi si ye hwehwe ye ho me da say o se o kakra na me wi no more ye nuanu bi aka ye ho e was Facebook kwesi Dawood o say enkosi samon samtwofo akrachefo ye wadi kire mu amanyofo ene nananom hemfo ene abanyuma yefo ne woni a oman no ho ahobambo da wo mu nsam nyina ade ya adwen beba ne enko befa so ya boban yesiesie manso sam ne ade no enema bekoso agensamu se ya Dawood mesia ba wasam ne so. Hello, good afternoon. Hello. Yo, Kwame Asare kase please. Yo, Kwame Asare, fire ni akwai. I'm paso ball efia sam na o kan. Say etube topa just aban tin play ko wo me bi da pure water factory ni ade no. No say mrama mo say pure water no say 25 pesos ah. Ni pa to ya no de ira ne back na ko match say 5 pesos ne jama no say anya bi sa ni na de ko so am Ghana sa go to the
obi no that's any ade ni eta ho na me se koko we dey all the top na me na obenu no ti company mi ti nye hwe fa won ti o sa ban ti sem bra bi so the company no mu ti mba back to town me sa sa ni amani na dia obeji ta ko go me sa se ngwa no me dey akwaji hu sika back because I do so the I drink ya boss wo no aja boss no abaye that's a fantastic but that's a year point o di ton no ti bank of the dan ko no na go dey back to company no na ko be go be back now e kuma ngwa tuta medase mo amoye business a mo use sachet ni bottles no mo so mo dia no kwan be na mo fa so mo wura no mo je hello good afternoon bye my am yasum yenko anka won so mpacha wodi ni baby afrefi pacho me din Mordecai mo Millennium City Mordecai ni abrese say ya tuja fa de bra Ghana was oba corruption asem de yankasa ne yedua wo nkwala na mu fi ahyese o hwe ade bi kasa bi wo se de abata na titi sa kasa na mema ntan kasa ma mu mba na muta ka kire mu mma edua no pa akwala ese o ECC na ko school na o pese o ECC no ko school no wusu yedede na obata na timu wo nko school nkofu di sika no nko school da so mbedi Ghana sika ni bi so ya kwala se bi na sum da ono o sha de nso ntema wo so man utimu a e se wuyi na obedi Ghana sika na tu mu ankasa adwuma efu mu radio station ko amumu woyi anka bia mu wo akra e multimedia na ka ye transfer akọ live FM na so inchira na wabisa ni pan management na so bia o ye weni se na da bia modemi kwato da bia mi ko eje se bibia ni wo wa wi no titu pa police fu mpedimfu police for ye transfer o mako voter na say upper west upper east enye na ye se wo dia sem kase pa da bia o ko se bibia no ti bia Ghana dia won tiri wo bia betu ne wa se o man no ye so sanfi en fiase no o man ye se nkasa nya sai na ko so e sa jise nyame abehwe ye medase nyame so wai menso medase saudo dia beka ho ka wa ka chiro ban so mepeskani na so ameboa man no. It begins with you tete obani ye na ehya ase efiri wo so akwada no wa adwempa odi benyini 0302216545 and 0302216546. Hello, good afternoon. Yawie pa ese referee a waba abemusa agro na gu no odi agro ni nyina ba wie wo ho enti wantimi amfa odi anka ho a enye hwe brepawo so betimi afaya wo wabrabom fire de aka ni nyina ehye wakoma ho no fa bobra bibia wo ka no uwiase na me nso so de mi yi na kire se gya wo de no minim se kwadwo asamwanya ko jakte okan ye ho jakte na David Sakite Asare ososo okan ye ho bi kwesi Dawood na woka se ase kwan ye fa so niam nkasa so no e wo se ye ho adwuma se ye be ya de ye kan be kakra no na aye adadasem Kanawu dwumade ha na brema ye kwan e ma ye di asie ukwa Facebook abesen timi anya ni nyina hwe de abobọ so no suban wo mu an we jai na aboa ama ye timi to empon eti YouTube yeda ho sanso na Facebook nso yeda ho a okwa ubenya hwe yeyisa eti echire sanso na pa enso ka ho bi pa kwasi eka ho executive producer ene Same Kwadade Irenchi na baby awo bia ye chia na wo ba yese akwansosam ne denti ene atunsu entasu tunsu ani ananka wa ba befa enti ene capito e wo ba na odi akwansosam nya de anokan de hye yensam no na odi bia ba na yesoso ye hu baby akoye no se de ho mframa ne se de ho de esiti enti kofi capito tie na echi kakra kwa kwaje na home enche bia wo besan aba na waba beto so na ye nyina yaka na woka kura wungu woka oman no enebe ye nyina ya asase ne ya boadende ma ye mogya na nananom hwegunya de to ho ma ye dumi no mienu yesoso ese de enye mogya hwegu bio ya adwen mu da ho fan perepere ye ene ahoden ne edin a ye de chichire ya man no amakwa animu ebrenie enti ma menu mienu nyina obi anya na famu de ese de be ya my Ghana ebenyi akopromprom ye kwaso medi ene ohima sachiwa ahwene pa akrofi adomdom ye ne adafro ye besan ehia I said,